Makina nonto bonde tu na ngino konati emze wa wandi ya yankwene Martin Kome makasi ya ugeta tayari ni bariketi ya kubangani ya supplementary budget na mbecha irachi edirete ikiadhura ya kwande kwa rimu BICD na mabidhabu wagima niri ketie kudhamirua nende mabukoni wa mirandi ya weti na mbere kaunti ya Meru makasi uriano wa mukarigete wa kamite ya budget deni ya mbunge ya kaunti ya Meru ugete babudhiti ononto igamba dadi kitu kotini rikawe totariki dato chia mwadi tuetete na mwaka ya kigena yukedra yukuri kembere gambari ito na kune ndeni bonete anto ambeche uchidira chicho kuchikyura na uchoka ki treasury kaba itumiro kemirandi ya weti na mbere na MZO ya Gembe East Titus Muredi akiwa ate kemwa kene yone ndio akigena olotete ukiri barabara ndene wandi ekionde na utira nende na kwedra kinyela kemirandi ya wakiraini studio Muredi na nyeleti ya kwena ngwataniro enja ya kuritaniria ngoya tiate kadiri kare county itongeretu ningama wa county ya Meru Isaac Mutumanto Edingia na minister bakia kiriana na nguto ira chiotamba chako gaukana deni ya dirikare monigetondeto mutugi kare na kulikibia Mukarigiti wa kamiti ya bajeti kere bunge ya Meru Martin Kome makasi na ugite munkira dhaijine barikeni na supplementary bajeti na nibadha miti mbesa kumakirwa ngiruma wetarungi kutigira mbesa chonde cha Meru nichikutumika mbere ya mwaka jwa thirikari juingwa mono makasi akiaridi akigena giatengi kiri wandika ni bwari mobai sindi na bamwe bari tinguge bogi mobamwiri akiuga badha media mbese unontu igambarere kodina rikagweto mweri twitete na akiuga igambare ure kinya kuthira kombikana mwaka jwa thirikari juketha juri kuingwa na noka baratha media kenda kigena kiugitekeje kura tuona mwaka jwa thirikari no ntukesi iri on tariki 3 na ile kae wa mention kinya kuthikirwa na kesi ya muri wa mwaka jwa thirikari juketha jukuthira na mbeca cia kwandikana chitha cheri current nature na mbechi mwaka yo kathirite tumiri iwa chitana chiomba gwita na ikaura so tukagenda mbechi itumba kura twayukia twathamia twaikiange chitonye wondine na MCS boru muntu nara akwenda akona kwina need chiti tumeke kuthithia maendeleo kesi ya thirati no tuimbanje tinenge process ne budget ya 2026 2027 tugekira mbecha ingi turundi kumbecha che kuandika chia barabara andikawa no te muntu barabara ibaandikwa no bo bakaandikwa baruga chiao bakaya after kesi ya thira baruga chia tariki ere kethereo after na of course ilionekana ni kuma July kesi yare kathirira MCA makasi arugamba njeti ya mwaka twitite jwa thirikari bakamitho makuriona wa MCA we Gembe East Titus Muredi arugamba njeti ne ubagategera mono njira kithomo na ruji turenda kuthoma budget yetu mapema sana kenda tumba kwa absorb mbecha yetu haraka nontu no kuona twitite mantune ya siasa yakirura twithire ngucha Meru ichumbi ichiti inya MCA na gavana betonya ngugine ya mantune ya siasa cha campaign kwithira ndi twitite ngucha Meru au ange ni kuringa siasa na ngugiri kethira chiti dinera yungamizete mwananchi muno imanto barabara na winyo nto budget yera umire last era thiremwe imbere tigwinya njira boya muno na wodine kwa njira inyingi sana proposal nga bana twete thaia this financial year na milioni 18 lakini tukata tena negotiations kana tomba kona kidha kuongeleka kidogo tomba kona kidha tumeso kibasare nonto basare giosoka watu kani 18 na twena membito kuongela kidha milioni 3 ya basare nonto thaia sire ya ka korete kire na Council of Governors no eko na milioni 20 tombo te nonto to budget yera umire ndege tetani milioni ke barabara na polytechnic ndamberie mateandoi so wondi tatura na polytechnic ata kidogo ne Gembe East taini ragiro mwanke ke lugarinto daika tweterete budget tingi nonde migra 1.8 nonto ibati kumania 4.2 hospitali ya Moro as we speak ni rayure hospitali ya Miori eoro ni ragiro mabati roe na ruo weta ntoke toro mure mirongo tura kunga sesa mno mona korre kwero toro mure mia ro tura kunga sesa korre ndaure ndo mure ndaro tengere 1 million kenda to aka intake na tusoka twirira kithima kia tukisurround kenda kiomba kubwa ke report radio shewero reakwari eto ni mutuge kare